Bizi mwese uko murabatara. Twari tuzinduwe no kubataramira. Mwanyemerera nkanzika iki gitaramo cyacu. Ndutugozi minega Rwanda myego ndumuhungu w'amasha rugamba. Inka ndatwaye iboneye mvuga y'insa mu miga y'Abanyashyamba bicyangi bakanga umurindi barahantu burimira. Kuvuga inka we, kuvuga inka n'ukwibanza kutibanza bitera amazinda kutavuga inka bigatera umutima. Kujya kubura inka bitera agahinda, kubura amabuguma bigatera kwandavura. Ndavuga inka kudukumva umwami w'ishyamba y'itinya barufizi. Bahamagaye inka ya Musoni yitaba indatirwa abahizi, bahamagaye inka ya Mufisa yitwa Inyenyewe, bahamagaye ya Manziti. Kwitira ukumva ni mwimizi kandi indagata kugurana sinezi ishokera make indatumaze kunesha abanyamahanga umutahira ati ntatumye ambatetse umwami w'u Rwanda ati ntavuga umwami impunzi z'u Rwanda asa n'umushumba wacu utarimana ababwira iby'indatwe z'indatirwa abahizi mu mpinga yafumbwe baho imotore baswaza umurindi isanga umukeke agahita iba y'intwari z'Irwanda